Reka turebe umuryango w'inota rya C. Ni ukuvuga ngo umuryango w'inota rya C hakubiyemo amanota yose hamwe ni 8, kandi buri nota ryose ryubaka umuryango waryo. Ni ukuvuga ngo habanza inota rya C, C major birumvikana, cyangwa niyo nashaka nahera kuri note C, hakurikiraho inota rya D, hakurikiraho inota rya E, hakurikiraho inota rya F, hakurikiraho inota rya G, hakurikiraho inota rya A, hakurikiraho inota rya B, hagasoza inota rya C. Ukaba wakongera ugasubiramo. Habanza inota rya C, hakurikira inota rya D, hakurikira inota rya E, hakurikira inota rya F, hakurikira inota rya G, hakurikira inota rya A, hakaza inota rya B, hakaza inota rya C. Ndi ku murya wa kabiri niho ndi gucurangira. Ushobora gukora ugaruka. Hano twakoze tugenda ugaruka. Inota rya C, inota rya B, inota rya A, inota rya G, inota rya F, inota rya E, inota rya D, inota rya C, inota rya C, inota rya B, inota rya A, nasubiyemo, inota rya G, inota rya F, inota rya E, inota rya D, inota rya C. Kuvuga ngo aya manote ugomba kumenya ukakurikirana muri uyu muryango wa C. Tuyarebye mu Gifaransa: Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Tukongera tukagaruka: Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Ni ukuvuga ngo uku niko aya manota akurikirana. Uvuga ngo Do inota rya mbere, Ré inota rya kabiri, Mi inota rya gatatu, Fa inota rya kane, Sol inota rya gatanu, La inota rya gatandatu, Si inota rya karindwi, Do inota rya munani. Kongera ukagaruka: Do inota rya munani, Si inota rya karindwi, La inota rya gatandatu, Sol inota rya gatanu, Fa inota rya kane, Mi inota rya gatatu, Ré inota rya kabiri, Do inota rya mbere. Wambaza uti kuki Do nk'inota rya mbere na Do nk'inota rya munani byitirana? Ni ukuvuga ngo mu kubaka amakode nakubwiye yuko umuryango w'ayo manota ugomba kuba ugizwe n'amanota 8. Iyi Do ya hano ya mbere n'iyi Do ubundi ni kimwe, ariko muri ya octave kugira ngo bibe byuzuje amanota 8, ni ukuvuga ngo iri ni inota rya mbere ari ryo rya Do, hanyuma iri ni inota rya 8 ryuzuza ya manota yacu agomba kuzura 8. Niyo mpamvu iyi Do iba yabanje hano igaruka hano ikongera kuzuza, kuko icyo tuba dukeneye nuko amanota yuzura 8. Uko ubundi ubusanga amanota ntarindwi tubara Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Okay? Noneho twebwe tuba dukeneye yuko amanota yuzura 8. Kugira ngo yuzure 8 rero, niyo mpamvu navuga ngo twitiza iyi Do ya hano cyangwa se isi ya hano, tukaza tukayishyira hano. Okay? Ndibaza byumvikanye. Uvuga ngo iyi Do ya mbere na Do ya 8 zose ni za Do, icyo biba bitandukanye gusa nuko iyi Do tuba twayitije twayishyira hano kugira ngo byuzure amanota 8, kuko riba ari itegeko yuko
urwego rwa do cyangwa se inzego z'amanota ari mu muryango wa do agomba kuba yuzuye 8. Akoze.